I čao svima i dobrodošli u Fortnite, dakle kao što vidite malo, nešto nisam igrao malo duže, pa tako da nešto malo ne sjećam se tačno kad sam je zadnji put igrao, pa tako da hoću malo, pošto sam na level 7, sezonu drugu, vidim da nije loše, to ću malo, ali dobro šta je tu je, kad se malo znam i tako će mi se spavati, još nisam udovicima. Jebem ti ovo sve sanje, samo da poletimo, to mi je najbitnije prvo. Jao, majku mu. Alo, jebem ti ovaj namaz. Ne želite da mrzu sad, da? Još da čekamo malo proleće pa ću vidimo šta će biti. Sad ne znam što da mislim. Ne znam gdje da spadnem. Vidjet ćemo negdje u blizini, ne znam da ima neki most. Ne znam gdje treba da padnem. Ima ovdje blizina most, sad ću vidimo šta je. Ne znam ima ovdje neka... Au jebem ti život. Nema ova jebena kutica. Ovaj revolver ne valja ni za kurac. Nema ni dobro performansi za... Moram negdje da je odjebano dobro. Aha, čini negdje. Dakle smo od zone, moram priznati. Nema veze, imamo malo vremena da pobegnemo. Šta je u tamo? Nekako bili svijeta. Možda se sebom dobro pa što nemamo šta da radim. Nadam se da ću naći neko oružje. Malo bolje. Možda ću bolje ovaj metak, a pošto mi ovaj poštač ćemo da mi ne valje. Možda ću ono automatski uzeti. A imamo ovu jebenu. Jebem te žučer da nema ovo tamo neka. Možda je M16. Što sam ne znam. Samo malo se pogledam. Ovo je to energetski napitak, tako nešto, ne znam, sad ćemo vidjeti sve. A da imamo i štit. Dobro da možda se preživi, ali... Da, ovdje je čak i... Da, ovdje je tu pomoć. Za prvu pomoć. Ne znam da vi izbegnem prvu borku. Da, mislim da je bolje da izbegnem borku. A da, ako se osudim da mu bežim, on će mene da je ukokne. Ima ja nekako sam tu da ima neku pušku malo. Da, znao sam. To, MP5, to mi treba. Ovo je pišu bacam. Pošto smo naišli na dobru performansu. Možemo počnemo štit da nas ne ubiju. Sad smo puni skillova. Ne znam će nas ovako ubiti protivnika, nisam siguran baš, ali sad nemam peklavicu, to je super. Samo da nađemo još neko oružje, da je snajper ili... Čujem, šta imam ovdje? Evo. Ma daj sad nam se dobro nema već, ajde uđi ću. Dobro, moram brzo bežim, pošto se otkucava vreme. Dobro, da imam vremena pogledam, ima. Evo te život. Dobro, sad ćemo imati... Ne znam šta da bude priča. Super, blizu smo sad. Zone. Blizu smo ovog krugića. Razumemo šta imamo ovdje na raspolaganju. Da imamo neko oružje. Ovdje trebamo žestoko brzi. Ne napravim grešku. Broj igrača se smanjuje. Ovdje je već neko bio. Možda neko u osmatračan. Tako nešto, sad ćemo da vidimo. Nekada je malo jače. Što se će puca. Nema još. Nikoga. Super. Znaš da nek se oni napucali. Možda je kod ovog grada. Ne znam da su tamo. Evo ga. Vidim pičku. Vidim pičku samo. Vidim te. Ne znam da ga upucam ili... Ajde, bolje da ga upucam. Ne znam gdje je pobegao lik. Ne znam gdje je pobegao. Evo ga! Vidim ga. Vidim tu si pičko. A daj, sad me zabavaš. Sad si leki. Ček, vidi ga, mislim da mi se približio. Učinilo mi se da sam ga vidio. Učinilo mi se da sam ga vidio, majke uga. Ne znam da sam ga vidio. Nek mi izađe mamicu na ništa. Ajde vam polako da bežim. Da bežimo odavde. Sad malo da budemo trebno brzi i ko znate. Gdje su ti debili? Su se sakrili.
Možda ti poznajem da se ti vi tu kriju. Ajde vidimo da se jedan lik kriju u ovoj kući. Možda? Ajde vidimo. Ali da bi se da ga izmašam ovdje. Okej, nema nikog. Šta je to? Aha. O! O ne! Moramo brzo da bežimo. Koliko se Kurt sam da radio tamo. Dobro izvučimo. Dobro izvučit ćemo se. Gdje se pucaju ovi? Približava mi se. Zapetano mi je. Pa ne mogu uvatiš, molim te. Molim da me uvatiš. Kažemo pa sam pobegao. Pobegao sam, dobro je. Ortak, gdje si? Onda ću vidjeti malo Counter Strike. Može. Volimo se ovi deathmatch sigurno. Gdje se ti likovi put na put stave majice navijem. U dupin. Nema kaleže naša. Malo citru, malo budemo to na brzi. Čini da ima ovdje neko na ovom jebenom mostu. Jebenom pereta tu. Dobra, izvukao sam se na vreme. Ne mogu vidjeti, ne znam gdje su. Ne znam gdje su pičke napravljene. Još malo pa gotovo se igram. Pa se ne znam što da radim, baš mi je drago. Ali dobro, čekaj da mi ističe vreme pa da bežim još, da idem još dalje. Ne vidim nijednog majmuna ovdje. Onda istekne malo vreme pa vidim da sam do kraja, ali još ništa nisam ubijao. Mislim, pucanja dolaze dobro. Mogu da pogledam da kad pucanje dolaze, pošto čujem sa slušalicama odavde. Ne vidim odavde dolaze pucanje. Čini? Da, jeste! Odavde dolaze pucanje. Znači vidimo što se to samo dešava. Evo, ako imam dovoljno muda da vidim. Ujebote kakav pucanje. Sad malo da razjebe malo. Daleko. Koliko protivnika igra solo. Ubio me Bog ako su ovi likovi pametni. Gdje me ovaj lik ne razjebe. Super! Beži u kurac. Beži! Batice! Jebem ti život. U pičku. Beži! Nemoj. Ovo bez pička je možda. Brate, brzo! Aaaa, pičku makro. Dobro. Ništa. Dobro. Lele. Ovo srčka je na srce. Dobro. Naravno ljudi, to bi bilo to naravno za ovaj klip. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, subscribe, mislim u sljedećem klipu i to tada. Ajde, čao!